Mayu kabil engkau kak. Kaki kan tak tahu. Engkau laki naure. Keti mayu hubungan ria celini on lao. Sampai bila kak? Dari ada engkau ketemu ben kakek. Engkau lengan tu arpun secek rajin. Ben engkau lah siap ngadepi sekapin. Termasuk engkau lah siap cak ngalak lagi naure. Sepenting engkau ben kakek bisa polo. Lu seporan nak. Kaki ben mana serius. Tahu dulu. Engkau repot. Engkau ni serka mana ria. Padan ben engkau ni serka tangbin. Dari di mapai kakek mas. Mun laki tengde tengan, jangan banyak pertanyaan. Ya kita tak tahu lah senaring laki ini. Laki mulai beni ilat ini, pas keng karo sabureng beda saya tanya aki. Ya kan engkau atanya kengkolan ko beter mas. Kau beter. Pak lang kok keluar yang kok keng aku. Tahu sakit tanya aki. Pak kering bilik si tak tahu adat kakek. Dan mana gendak gendaan nih cok. Arah apa bang? Pulang syukur kita lah burung ben mana. Anan Zuhar. Kadang nggak mau bilang. Cok toro cong. Kenci tak patut temu orang lagu keluarga kia katengka. Salah ada ya tengkaro pampana tibi. Jangan tinggalkan aku. Bah, Apa Van? mau dapat tabung bah. Ya Dante. Ya Van. Berempat bah. Dua lo. Demen lagi nih Van. Berdai rumah bah. Tak keluar. Menjagi tedung. Oh iya, sambil tanya aki lagi nang. Aku abinya boleh. Maksudnya bah. Ya nje, polan sebiasa orang lagi mulan di bese, rajin ngenangan nang. Ya wis bah, saklangkong. Iya Van. Keng pas de emah. Pasti lu tak keboi kopi. Tak keboi kopi lah. Enggak setada mas.
Kak, dek remah, mari telak bini nah. Kak. Kak, dek remah telepon minta bentar. Kalau aking takut keding bini nah. Engkau ben kakek tak bisa deh terus kak. Bila kakek tak bisa beri kepastian, lebih bagus engkau ben kakek tak usah hubungan. Wis lah tak usah ngajak ketemuan boleh. Kau lah tau buka janji manis kakek. पल में Ya Allah, Mas. Nite ke kaki kangko. रुला दे ये जिंदगी जो चाहे सजा दे जो दूर जाए जाके फिर क्यों ना आए. Duh, HP jejer. Arah apa mi nangis, Le? Nite ke kaki kangko, Mas. Maksudnya? Kak, dek remah telepon minta bentar. Kalau aking takut keding bini nah. Engkau ben kakek tak bisa deh terus kak. Bila kakek tak bisa beri kepastian, lebih bagus engkau ben kakek tak usah hubungan. Le, cek keburu nyimpul lagi. Engkau bisa jelas lagi. Tak usah, Mas. Engkau tak butuh penjelasan apa-apa. Setia engkau ngerti. Kakek selaku keluar dengan alasan alako. Si beban HP nah. Bahkan kikir mah kita doa mari kena. Ternyata kaki kengnya tengka. Jelek. Kaki yang salah. Cukup, Mas. Kurang apa kok ke kaki, Mas? Ni kaki tekes adu akingko. 5 tahun engkau ben kaki Apollo. Engkau sabar ni kaki mulai dari meles. Bahkan engkau seminta aki laku ketang kakak. Malah engkau ben kaki di cokop. Pasal ngari boleh sana kaki kangko. Cek sakit endas sana, Mas. Harapan mun kaki lapusan. Kita ngucap apa jujur. Ile, engkau sapora nah. Engkau keng hilaf. Hilaf. Kaki ateng kaban reng bini lain. Kapan ada yang ngucap hilaf? Telak engkau setia, Mas. Apa mi telada ile? Telak engkau setia. Le! पल में हंसा दे पल में रुला दे ये जिंदगी जो चाहे सजा दे जो दूर जाके
Kenapa, Le? Engkau seporan na kak. Setiap engkau tak kuat cerita cerita ke kakek. Udah apa? Tang laki ateng kakak. Apa? Ini tujuh lu. Naik nomornya. Atingka ada rem malakin aja ya. Amain reng bini ya. Pas repot mula deh le. Deking kok main nga, ibu cekeng rok norok ke urusan rumah tangga nak kakek. Seneng nengah malas ke mata. Acili ngalek TV dan berdenaki ngak ria. Wis tau siapa yang ngak kak. Jatang laki beni nak kana. Sekapan kelero ko tuwe paenga. 5 tahun ko apolong bentang laki kak. Sosa na bingkoy perengi. Puto na bingkoy latin ni. Sero na bingkoy kedingaki. Mangkan pas enga ariya balasena. Kurang apang ko kak. Nek teh ketang laki sedaya kang ko. Marah jawab kak. Kan kaki pedereng laki. Pada laki na orang. Apalah kareng ari ya perlakuan orang laki ke orang bini. Ngalak senya mana tibi. Tina pasapur le. Kaki tak gelero. Sekelero ria atet. Atet tering dina ari terlalu patriarki. Terlalu ngonggulaki orang laki. Lantas ngesampingaki posisi nareng bini. Ini nak leh kebayi lumrah orang laki atengka. Dibudina hukum sebagai pembenaran. Padahal maki hukum ngoliaki orang laki abini lebih dari situ. Beda cara lagi ya. Beni kau ngetela orang bini ratini kabin. Sati yang kau atanya ke kakek. Kakek ridho ya, mun laki na kakek bini dua. Mungkin kakek tak ridho, berarti laki na kakek jaga lero. Orang laki sikit nekuk ka hukum. Tak kira bini rok mengkang. Amir keluna gena ke bini na. Pak lah pada sepakat, abi ini pakai berempat. Kok lebih seadil. Terus setia dek remah. Kaki hik ngarep apolo ngapole ben laki na. Apa keng la pesa? Engko apesa kak. Saya ngak cek dus-dusin. Mun apesa, mun ki apolo ngang, mare pagena. Enjak kak, engko apesa boy. Engko tak sanggup odi ban orang laki saya tak cukup kasih tung orang bini. Yelah, munda ya kan engko andi saya jawab pagi na. Saya nggak dong ya. Sengkok karo motor abi ini. Cak atau kara. Engki bang. Ya kakek bing. Caknya banyak nonton. Menandik banget terus. Sesuai akibat kemampuan laki. Tak ada cerita nering laki cerai ke bini. Pak ala sedeng parlona ring laki pakai usaha. Iya bah. Lah, engkau seporna ya. Engkau kita bisa seneng laki. Maksudnya mas,
Ya kan kaki lah tahu ketangkap bedaan lah. Odi benkok ria serba kekurangan. Engkau tidak bisa melihat kaki angkuyan si mapan. Engkau tidak bisa melihat kaki kanan si nyaman. Engkau tak putus jia mas. Engkau siap odi ban kaki dak remapun. Pokok situng mas. Saat engkau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Kilek. Iya kak. Baju. Berdetang bini kak. Bedelek. Bedidina apa beri. Lek. Fatma. Beda apa kak? Bedelaki nare. Mun lamari sepegel mayu mulai lek. Enggak mas. Hinang kok ban kaki lo di bang sebeng hoi. Marah juga ada lek. Todus kakak re. Mun kaki tahu todus. Arah pemakini kaki kok. Kaki kan lah tahu mas. Engkau lah tandi orang tua. Ketimun kaki mas raaki nah. Pas raaki kok ketang kakak. Lek. Terem mami sampai dah lek. Iya kak. Engkau sapora nah. Engkau pada orang laki. Detingkau tak kecap pun kau orang laki libur TK. Cek lebih dah cak orang laki dia tak kira pada tahu buka garing bini. Cuma aku tunu kaki mikir lanceng. Cek mak ada nafsu. Jadi ingat hari yang menurut laki libur TK kurang modal maner. Tak kira mikir dari mancur perasaan orang bini. Paling sih berpikir nak kurang seneng ngatibi. Kurang apa tangalik ke kaki? Enggak kak. Tak kurang apa. Keng lah beda yang kok kia ke lerona. Kok benih keng rok nong urusan rumah tangga naga kaki le. Cuma, ini nak kok sebagai taretan orang bini seetengkai. Cek saking ke kaki beri tang posisi. Kira apa sih bekali kalau aku bi kaki? Iya kak. Engkau seporan nah. Engkau sadar sih engkau kelero. Mayu pabuci aki kak. Engkau ajen cingkok tak ngulang na boleh. Ya mun engkau terona iya le. Cuma cek singang kuy bening ko, tapi tangan le. Bun kaki lau tau tibi jauh pernah tangan le. Iya kak. Engkau paham. Tina pas sabar. Arya ora pakai konsekuensi dari tingkat nagake. Iya kak. Mungkin lakar Fatma tak bisa nerima kasengko. Ken satia Fatma bingko pasrah akina. भुला देना मुझे है अलविदा तुझे तुझे जीना है मेरे बिना सफर ये है तेरा ये रास्ता
Apa Ria? Kuncina Roma kak. Benes sena. Arya tunya saya kau lengkok ben Fatma. Cuma engkau tandi hak atas dunia Ria. Apa saya kau lea bareng. Bingko itina akina. Malah tadi hak ke Fatma. सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। ओ तेरी सारी Assalamualaikum. Anu apa lagi Dana? Le, engkau apa salah bentang bini? Terus? Ikan hari saya pentak kaki le. Aja saben na kak. Ebag tongko kitel-ketelan ni lautan cinta bencen si manis sekake. Pun setia, tak pernah. Arah apa le? Apa pulan kok lah miskin? Pulan kok lah tandi apa? Iya. Mangkan na, muntu nyolen ngampong kabini na, saja Raja Anton na. Teke kaki le. Tang rumah tangga ancor markena kake. Tak usahnya laki engko kak. Mungkin kaki lakaran setia, kaki tak kira tengka. Mulai tuli kak. Alako pacakang, mula soki, abeli pole dan. Dek betul. Tak lacer cerongku Darman Satya. Ada apa Darman din? Abah, pakai tak ngiding kabar dul. Darman apa saben bini na dul? Cak kejuk apa teritaan? Iya dul. Abit lah, oleh ngarah sebulan. Masalah apa din? Ya saben ruang, dul mawi dua. Ha, dek demah. Dikening belet engkau juga din. Cering tangnya pas kebanyakan masa amaran. Ha, langak-ngangan Ria. Raga-raga kiri ya dul. Mangkok seketempuan din. Cebi kaki tak bagi pak enggak. Non tak sampai enggak Ria. Tak bisa. Keng letak satiki dar manji ya. Tak selesai benbin lagi atengka. Leneng ngena. Jia. Tak pas karo saja nih sorak kapan setia. Tepak ke kancah lotok anungku. Tak taruh karuan. Darman setiap berdimah. Tahu. Abid kau tak ngetela. Keng kipa kuna laku ya. Pola lambu dul. Cek rengka pada Darman jual aku kamar Jepar. Kakak parah. Ya. Mesken sekali ngada Darman jemunda iya. Selatan di bini. Kita di laku. Tahu. Kapan ledek ikan ini serah? Terus demo widuan din. Pola ala tanda. Mundar menelatan di apa? Ken moneng ko. Cek saking titi Darman. Neng nagen na. Iman kabinin na. Bina na ratin. Beni karo polan ratin dul. Salah ratin. Hi alatin. Pantang nareng laki era telok dul. Narkoba, judi, amain reng bini.
Mun telok je sampai kalako. Wis tak kira temu bedek temu Rodi. Man, Darman, keluar ke Man. Engkau tahu kaki bedi dalam. Keluar ke kok bedi parlon. Berapa Din? Merengakan Iman. Ya kebeli nasi Man. Sekelar kong Din. Demah apa Iman. Maabit tak bolong ke kardo. Engkau todu salong bolong Din. Pulan Setia kok tandi apa-apa. Tak ingat sebelum. Kini pas sabar Man. Lah biasa. Odik daripada beli dah. Iya Din. Cek saking engkau ngedingaki saran dari kakek. Pula tangudi tak kira ancor ingat Setia. Saya kakak setangkok benih pulan tunnya. Tapi kehilangan bini tung situ. Tina pas sabar Man. Nyaman ala coba. Mai pas kebayi pelajaran. Tak ada cerita nak kastarnya datang sebelum Man. Si kocak kastang datang samarin nah. Iya Din. Engkau sering apolong benreng orang si Odin pada ben kaki Man. Atengka. Abi ini lebih dari situng. Ya intinya lebih main reng bini. Bingko basa-basaki. Odin tak jemput. Kada bingung kape. Yemi tak bingung ngah. Kemata kau itu mubik bini setua. Kemasaki abalen jeena. Ya mun ngenangan pola apa ada Man. Cek lereng lake. Sampai berdeca caan. Cek saking reng bini sa alam ikabin kape. Pas ngetelak koceng aku dungan. Ki tero. Cuma Tina cek norot hinapso. Mun norot hinapso tak kira bedemarin nah. Iya Din. Halo. Dere maka mereka lag bini na. Jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu.